Assalamu alaikum dostlar, amansыңарбы? Бүгүн биз Базар Коргон мал базарындагы чөптүн баасын тартып көрсөтөбүз. Андыктан каналыбызга катталып, видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Assalamu alaikum ака, саман канча болот? 200 кем бар. 200 кем бар. Болушун канчадан бересиз? 90 бересиз. 190 сомдон берет экен. Саман пресс. Бул жагында ham саман пресс. Кандай Садык? Assalamu alaikum. Çöp kança oldu at? 260 сомдон. Кеми канчадан болот? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. 260 сомдон экен. Ноп. Но беде пресс бе? Кимдики? Сиздикиби? Канчадан додасыз? 310'dan. Bede press 310 сом. Çöp kançadan oldu? 330'dan satıldı. Mınaki bede press 330 сомдон satılıptır Bazar Korgon'da. Taza bede press. Çöp, assalamu alaikum. Çöp kança oldu? Sakal. 500 lira oldu. Çöp 300 som. Boluşun kançadan beresiz? Spasiya arılış. Hı? Spasiya arılış. Spasiya parlar. Boluşun kançadan beresiz? Bardağını alsa söyleşiyoruz da. Bardığın alsa söyleşiyoruz. Kemi var. Assalamu alaikum. No çöp sizdiki mi? Kançadan doğattır? Sırmadın mı? Sıraladınız mı? Assalamu alaikum. Çöp sizdiki mi? Güzelmez. Kançadan doğattır? Gülüyorum kaçı tane? Yemek yedim. Çok mu? Hadi bakalım. Güzelmez. Ne olacak? Saman press. Allah'ım 200 lira. Saman press 200 somda olan. Çöp kançadan oldu Tuğan? 250 demeli. 250'den adırdın çöpü. O numardan tart koy. Hayırda? Maka. Tuğanlar çöp gerek bolsa mına Tamam. nomerge çalыңыздар 0777 82 88 92. Ya boluşun kançadan beresiңер? 250 demeli neyin aldın mı? Eң арзаны 250'den дейт. Çalıp көрөсүздөр Туғандар. Мош дагы түшүп берер. Мага так маалымат бербеди. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, видеону акырына чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басып туруңуздар. Биз сиздер үчүн дайыма кызматтабыз.